ubu ni ukuvuga ngo isi yose ihanze amaso igihugu cya Uganda, ibitangazamakuru byinshi cyane rwose, kamera zose zirareba i Kampala mu gihugu cya Uganda, hategerejwe kumenya ninde watsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Gusa bisa nk'ibyamaze kurangira ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni niwe wamaze kwegukana intsinzi muri aya matora y'umukuru w'igihugu cya Uganda yo muri mwaka wa 2026. Hagati aho ngaho witwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'igihugu cya Uganda. Abo mu ishyaka rye batangaje ko batazi ahantu aherereye kugeza amagingo ngaya. Kuva yatabwe muri yombi nta kintu cyari cyatangazwa. Hagati aho ngaho ariko kandi nubwo byavuzwe ko yamaze gutabwa muri yombi nk'uko abo mu ishyaka rye babitangaje, bivugwa ko hari kajugujugu y'igisirikare cya Uganda PDF yaje igwa mu mbuga mu rugo rwe hariya za Magere wa Kiso, hanyuma iza kumufata imujyana ku mbaraga. Ariko kandi kugeza amagingo ngaya ntibizwi neza ahantu Robert Kyagulanyi aherereye. Hagati aho ngaho rero inzego zitandukanye, yaba polisi, yaba igisirikare, yaba na komisiyo y'igihugu y'amatora, nta kintu baravuga kuri Bobi Wine. Ese arihe, aherereye kugeza magingo ngaya? Mbibutsa ko ibi byaranabaye no mu mwaka wa 2021 nabwo Robert Kyagulanyi nabwo yaje gufungirwa iwe mu rugo, abura ubwinyagamburiro na buto. Byose birakorwa mu guhosha ko habaho imyigaragambyo ikomeye cyane. Uwitwa General Muhoozi Kainerugaba, uyu ni umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba yitwa General Muhoozi Kainerugaba, akaba ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Yahoze ari n'umujyanama by'umutekano w'umukuru w'igihugu cya Uganda, akaba ari umuntu ufite ijambo rikomeye mu gihugu cya Uganda. Amaze kwandika amagambo akomeye cyane kuri X, yahoze ari Twitter, yagize ati: wowe yindwa ngo n'amagambo yabwiraga Bobi Wine, sibyo? Ati Bobi Wine, you should be happy we allowed you to be in the first place. Ati mu by'ukuri ukwiye kuba wishimira kuba twarakwemereye kuba hafi cyangwa se niba ariko nabyita ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Atariki ikintangaza jewe ni uko utekereza ko ushobora kuwagira amahirwe kurenza General Museveni. Ati rero ndagira ngo mumenyeshe ko abaturage b'igihugu cya Uganda dukunda Yoweri Kaguta Museveni byo gupfa. Ati you have been beaten hands down. Ati mu by'ukuri watsinzwe mu buryo bukomeye cyane. Ati go home, prepare for the next elections. Ati jya mu rugo witegure amatora y'ubutaha y'umukuru w'igihugu, sibyo? We defeat you again. Ati kandi twongeye turagutsinze nk'uko byagizwe 2021. And when Museveni is done with you, it will be my turn to defeat you. Ati mu gihe Museveni we arangizanyije nawe, niko nabyita, mu kugutsinda akugaraguye. Ati noneho kizaba ari igihe cyanjye noneho nanjye kukwereka uko abanyabuganda bakunda umuryango wa Yoweri Kaguta Museveni muri rusange. Ati nzagutsinda kandi mu buryo bukojeje isoni. Urumva ko rero yitwa General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda. Uyu nguyu rwose yagiye aca amarenga kenshi cyane ko ari we uzasimbura se ku butegetsi muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma hagati aho ngaho tureba uko ibijyanye n'amatora byifashe, mbabwira ko mu gihe habura amasaha make ngo komisiyo y'amatora muri Uganda itangaza ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, imibare iri kugaragaza ko nta gihindutse yegukanwa na Yoweri Kaguta Museveni. Kandi ku kinyuranyo kinini, kwa 15 Mutarama 2026 nibwo abanya-Uganda bazindukiye amatora y'umukuru w'igihugu ndetse n'abagize inteko ishinga amategeko. Ku mugoroba w'uwo munsi bahise kandi hatangira gutangazwa ibyavuye mu matora bigaragaza ko Museveni ayoboye kandi abakandida ku kinyuranyo cyo hejuru. Kugeza ubu Bwana Museveni w'ishyaka rya National Resistance Movement NRM afite amajwi 73.72, agakurikirwa na Robert Kyagulanyi w'ishyaka rya NUP ufite 22.36. Ku mwanya wa gatatu ni Nathan Nandala Mafabi w'ishyaka rya Forum for Democratic Change FDC n'amajwi ya 1.89. Mbibutsa ko iyi FDC ni imwe ya Dr. Kiza Besigye wafunzwe. Umwanya wa kane uriho witwa Mugisha Muntu wabaye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, ariko kandi nyuma za gushwana na Museveni yinjira mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, afite amajwi 53%. Abandi bakandida bane bose nabo nta numwe urabasha kugira ijwi rimwe. Amatora uyu mwaka yagombaga kandi kwitabirwa n'abanya-Uganda barenga 21,000,000 gusa. Imibare igaragaza ko yitabiriwe ku kigero cya 43.90%, bivuze ko abatoye ari mu 9
miliyoni 9 n'ibihumbi 524,709. muri abo bose Museveni amaze gutorwa kandi n'abarenga miliyoni 6, mu gihe Kyagulanyi yatowe n'abarenga miliyoni 2. hagati aho ngaho ariko abo ku ruhande rwa Kyagulanyi batangiye kwirara mu mihanda bavuga yuko bibwe amajwi mu buryo bugaragara cyane, ndetse bataruze kwemera ibiza gutangazwa na komisiyo y'igihugu y'amatora. Mu gihugu hose rero hari hashyizweho ibiro by'itora bigera ku 50,739 bimaze kubarura amajwi yabyo ni 69,95 bingana 30,138. ushingiye kuri mibare kandi ubona ko Museveni ari bwe gukana amatora y'umukuru w'igihugu kandi ku kinyuranyo kinini cyane ugereranyije n'amajwi yari yabonye muri 2021. amatora aheruka Museveni yatsinze ku majwi 58,38. Robert Kyagulanyi bahanganye uyu munsi agira 38,35. kwiyongera ko amajwi ya Museveni atsindiraho ushobora kandi guterwa n'ibintu byinshi cyane birimo kwiyongera kwa mutora ndetse no gushyiraho ingamba zituma amajwi atibwa, cyane ko nyuma yo gutora yavuze ko azatsinda ku majwi 80%, kuko amatora aheruka batavuga rumwe nawe bakoze buriganya bakoresha izindi mpapuro z'itora i Dubai, birangira kandi abonye amajwi make. Ku rundi ruhande Robert Kyagulanyi yatangiye guca amarenga yo kwanga ibyavuye mu matora. yavuze ko na perezida wa komisiyo y'amatora muri Uganda Simon Mugenyi Byabakama nawe kandi ubwe atazi aho amajwi ari gutangazwa ava. ati mwirengagiza ibyavuye mu matora by'ibihimbano biri gutangazwa na Byabakama, ntabwo yabasha kandi gusobanura umuntu aho ari amajwi ari kuva. abari ati baduhagarariye ati ahari kubarurirwa amajwi inkomoko yayo, uyu mukozi ati w'ubutegetsi buriho ntagire icyo avuga. akaba rero ari Robert Kyagulanyi. mbere gato yuko amatora atangira, igisirikare cya Uganda na polisi byatangiye kongera kandi umubare w'abashinzwe umutekano muri Kampala ndetse n'imindi mijyi. ni icyemezo cya kigamije gutanga umutekano ku batora ndetse no kuburizamo akavuyo gashobora kandi kuvuka mu matora cyangwa se nyuma yayo. nibura abantu 12 nibo bimaze kumenyekana ko bapfuye baguye mu mvuru zabaye hirya no hino kubera ibyavuye mu matora. abapfuye barimo abantu 7 bo mu karere ka Butambula, bivugwa ko barashwe mu ijoro ryo kuwa kane n'abashinzwe umutekano. bivuga ko abandi 3 kandi bakomeretse. umuyobozi wa polisi muri ako gace yitwa Lydia Katushabe yemeje urupfu rw'aba bantu, avuga ko rwaturutse ku kuba barinjiye ahantu habarirwaga amajwi, bashaka kandi kurwanya inzego z'umutekano guhangana n'ibikorwa byari biri kuba. abaturage kandi bivuga ko bari bashyigikiye umukandida witwa Mohamed Muwanga Kivambi uri kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. hari abandi bantu 5 bivuga ko bapfiriye mu gace ka Luwero. polisi kandi yavuze ko barashwe kubera ko bari mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. mu byavugaga ko barashwe harimo n'umurinzi wa Bobi Wine, gusa umuvugizi wa polisi ASP Kituma Rusoke yabihakanye avuga ko ari ibihuha bikomeza kugenda bivugwa. yakomeje kandi avuga ko mu karere ka Butambara polisi yahanganye n'abageragezaga kwigaragambya ndetse hagira bapfa. ASP Kituma Rusoke yavuze ko hari amatsinda y'abantu ashaka gutera ubwoba abaturage, gusa ashimangira ko umutekano ari wose kandi abaturage bashobora kandi kugenda mu muhanda nta mpungenge ndetse bagakomeza kandi ibikorwa byabo by'ubucuruzi. ati ibikorwa bikwiriye kandi gukomeza nk'uko bisanzwe, nta muntu kandi ukwiriye guterwa ubwoba yaba n'abanyamakuru. ati the allegation that Robert Kyagulanyi Sentamu's bodyguard was shot and killed is not true. ati ntabwo ari ukuri, ibinyoma. ku rundi ruhande bashyigikiye Bobi Wine nawe ubwe yavuze ko inzego z'umutekano zagose urugo rwe nyuma yo gutora zishaka kandi kumuta muri yombi. yavuze ko abo bagizi ba nabi basimbutse uruzitiro bashaka kunta muri yombi. ati yanditse kuri X ko urugo rwe rwagoswe ku buryo nta muntu kandi n'umwe winjira cyangwa se ngo asohoke. ku rundi ruhande byavuzwe ko igisirikare cyari gifite gahunda yo kumushimuta, gusa umuvugizi wacyo Chris Magezi yavuze ko ibyo ari bihuha. mu ijoro ryo kuwa gatanu ishyaka rya Bobi Wine ryari ryatangaje ko yashimuswe akuwe mu rugo rwe hakoreshejwe kajugujugu y'igisirikare cya PDF. umuvugizi wa polisi ya Uganda ICP Kituma Rusoke we yabwiye NBC ko Bobi Wine atigeze atabwa muri yombi ndetse ari mu rugo rwe. Robert Kyagulanyi Sentamu ari mu rugo rwe Imagere. iyo tuza kuba rero twamutaye muri yombi twari kuba twabitangaje ndetse tukavuga impamvu yataye muri yombi. agize ati ACP Kituma Mr. Robert Kyagulanyi Sentamu is at his home in Magere. If we were to arrest him we would make it known and give reasons for his arrest. uko rero agiye abivuga
aba rero ari umuvugizi w'igipolisi cya Uganda. Gusa amakuru yaje kandi guhabanya n'ayatangajwe n'umuhungu wa Bobi Wine uzwi ku mbuga nkoranyambaga nyeretse witwa nka Solomon Kampala, yavuze ko ubwo urugo rwabo rwagotwaga n'abagize inzego z'umutekano data yabashije kandi gucika, ariko mama we aracyafungiye mu rugo. Ati kugeza ubu nta muntu wemerewe kwinjira mu rugo Perezida Kyagulanyi yabashije kandi gucika. Yagize ati amidst the raid my father was able to escape, my mother is still currently under arrest, still nobody is allowed to enter the house. Mu bindi bice bitandukanye hagiye kandi hagaragara kandi ibindi bikorwa by'urugomo abashyigikiye Bobi Wine kandi batwitse ibiro by'ishyaka rya Museveni. SP Kituma Rusoke yavuze ko batigeze kandi babuza abantu kwinjira mu rugo rwa Bobi Wine, ko ariko nanone badashobora kandi kwemera ko rusokoreshwa nk'ahantu ho gutereza akavuyo n'ibikorwa by'urugomo. Ati mbere na mbere nk'uko twabibabwiye, twashyize imbaraga mu kugenzura ahantu dutekereza ko ari ikibazo ku mutekano, ntabwo kandi twabujije abantu kumugeraho, ariko ntabwo twakwihanganira ko abantu bakoresha urugo rwe mu guhura bagateza cyangwa se bagahembera ibikorwa by'urugomo. Ntabwo twakwemera ko abantu rero bakoreshwa ku mpamvu z'akavuyo. Uko rero yagiye abivuga ku mugoroba kuri 16 Mutarama 2026, ambasade y'Amerika muri Uganda yasabye abanyamerika bari muri iki gihugu rero kwirinda kujya mu kivunge cy'abantu no gukora ingendo zitari ngombwa, kuko ifite amakuru ko hari polisi iri gukoresha imyuka iryana mu maso mu kuburizamo imyigaragambyo muri iki gihugu cya Uganda. Rero ibyo bikomeza kugenda bivugwa